www.co.za// Vhembe mteja wa Vhembe FM riapo ne mbere jarko divona apa kasi atarla Facebook marapezia ndo diambori ristobia fardo bari goskonera raberesana chotera miyeni washu Joshua Tshikalange olibizore siara ndio nione ndo bandi diamba apa kanwa wofao uri ai roskarero nera duara bakamtsera diamba naye kambekera mshumwene ya vragane amgibera ashkarero ne afurupedzisori unathandira ntswantswa ine yagoskana aishuma idoroje ya chipinga marapezi ayo ne doskarero ne duara bakamtsi chikubva zvazvino mtsera chikwamba yo bvathandira ke zvazvino rikuisa muyani karushaka marapezi linoni ndilingwe dinga lino skarero ne alishumavo murobana bamroba ne pandi afone rdoskareka kamtsira bathechedzavo na dzina kamtsidzavo hone afaronika thandera zvazvino mtsera chikwamba pedzia zvazvino karida thoma rifaranga parichiviyere pari apone riviya bori chimtangaredza muyani ndamusika machironi ene mune Joshua Tshikalange ndi machironi Ragane Saturday edition 6 to 9 a.m. ya kela mirete zvazvino ndiyafumisumbe na hafu ini yakoribvisa nifana ka awarebumaro ndamusika machironi kino kasha ya Vhembe FM ndiyapone zvazvino arikonda baratanganedza Joshua Tshikalange ndamusika machironi kino kasho ya Vhembe FM vari mini pedzina Hai ruvuwa nga manda vodama. Vone vari mini. Nando takaranga manda. Una zvimwe. Ya ndiyatendori zvikoro pfalo risiyarara ndiyo niyo ndamusika machironi. Vapinda dana voice yasiyarara namuziva kuipa zviri ndi voice yavakara ndiyo Vhombe. Zvino risati usvikaraka muzera janisa kamandesa ka Joshua Tshikalange. Una limwe dinga line vunja vatu vachikoreka msiva ni divesa ngalo ro raveresa paro kala Afrika Chipembe ndi dinga line lo doshikerera une la voneresa kamandesa falani ka mafungo a TikTok. Line helo dinga asi dinga lene kamsera katori ndilanyi na nyini ndikwambari vunja vatu ndikatori zvinga atikotodziva marapedzi danilithava mani ndikwambari hai man dolithava nditorumerisa vatu nga machironi ya ndikwambari na vatu vatozvipori ndiyene muna Joshua Tshikalange nerava naye keno mbekera mshumo vadotokonderanya ndoedhera mulindiloni ndikuti loripfi lideli lavudhinyana likona uvombedzera zvavudhi ndizvo zvikwamani ulira cherete mawaya ndidovuzanyi mawaya ndiovuzanyi vandinatingalwi navo vansema tingalwi navo haleluya ndizvone ya karidorabelesa faro ni Joshua Tshikalange kamwa wofao rodoshikerero ne kamsera jena fasi vunja vatu vadivesesa nga mandesori museri chikwamba nga Joshua Tshikalange rivari chikwamba nganyi voshikerero ne vani divavo ndiyafone no dova fona visera kagara nazvo vunja vatu vadivesa nga mandesa navo Tshikalange avalani vane voviya vadiwana vachikwimba nyimbo dza kereke ya chigubu marafedzia vashikerero ne vadiwana vachikushuma na chigwadi adziambe ibende kalingwa la madinga linde lo shikerero ne la diwana lichikushuma ra kwinesa manda fedzi yakaridora velesa panoni danumbudza vunambi zviambo zviri kutobva yani straight avunambi vutova yani straight hai ari ngotovudobva vundirani hai rotobebwa vukuimbeleliwa avutobva khavone vanhu mukala zvino ungari na kotsi anga vodhuwa navo muraho anenge ingori vomukuru wanga vakotsi ndi vathu vambadi nthangeni mashangoni ya nthawi chirungu yangeni zvino wazvipfa zviri waviya watogonya chirungu navo uchidzive navo midzidzi yangeni wavapfa vala vathu vachimba zvori hei vukuimbiwa mani ngori vathu vambadi rivadhivela nga mandesa vunambi ure ndivone vathu vazvo hezvo zvithu zvino ndivone vomakuru wanga vane valana ne rodhimamera aningei ndingofarisa kamanda Joshua Tshikalange yakharidorabelesa fanoni thandera keyo zvazvino yobva zvazvino museri chikwamba ndikwambori nikuirugisera nauri vunji vatu vangasvikira vaiwana gai zvazvino ri chikwamba ndikwambori ini muna nikozvipfa rinoshuma thandera kei utobva kamwa wa 2024 usvikira khono mwana ri hai mikiere zvazvino khari vathechedze thandera ntswantswe kei ne zvazvino museri chikwamba vunji vatu khono mwa wa 2025 vadosvikerero ne vadiwara vakhamisa vachikuikokodza kana vachikuiwana uyanga angaredza marapedzi dhanoribudza vori thandera eyo nga madzina riva richikuividzo rimini hei thandera yatsvaine kudobva zvino ipfi mwana wavo uyanga urwara ina nyimbo dzarati thandera iyi ndikuishuma nga pasi kuranga panda ati TM la chigwada chinokurekodha vathu kamahara usina mbuyero chovidza vaimbi vothe vachivhendo rikavadhe varikodhiwe studio chone chiwanara chawo wange pasi chidiva na dzi WhatsApp group apa ka Facebook
huna imwe siatari china siatari na ka Facebook la TTM line navo vaita khunguwedzo khacho richiya kha dzi khunguwedzo futhi wajena apa kama siatari adzi TikTok na mamwe masiatari manji huna chigwada panoni cha NEH chine nacho chikovambadza nga maanḓa dzi nyimbo dza sialala ya Tshivenda uri dzi swike vhathuni. Zwino ri khou shuma nga maanḓa uri Tshivenda tshi to vhuya tshoṱhe vha khou vhona ubva 2014 ubva 2024 ndo to fombe kha muzika wa sialala nahona ndi khou ḓimba vho dziṅwe dza kereke kale ndi a zwi ḓo zwo nda imba gospel asi vhaimbi vhanzhi vha gospel vhane vha nga tevhela ai vha nga to bvula maclapist vha vhea fhasi vheri havho tshikana kha vhaise mushumo phanḓa mara zwino nda vhona zwo ri nga hafha vho kha sialala vhui ahunavho vhathu vha no khou tevhelela. Zwino ndi khwine vhone ndi ite zwa sialala ndi siele vhaṅwevho nga ngei ḽi khou farisa nga maanḓa ndi khou ri khamusi zwa zwino ri swika khamusi ra ḓiwana vho ri tshi khou dzhena kha ḓingafha ḽine ri khou ḽi kokodza bva kha thandela ntswanswa ine khamusi na khou ḓi amba uri vhunzhi ha vhathu vha khou ḓo i ṱanganedza husi kale fhano kha ḽa Afrika Tshipembe kana ḽifhasi ḽoṱhe u ya nga u angaredza ine heyo thandelayi ndi thandela ine ya khou tou sumbedzisa uri muzika wa sialala wa fara kha ḽa Afrika Tshipembe nga maanḓesa kha riṋe vha nga hafhanoni kha ḽa Tshikamuro muzika u kha ḓi vha munzhisa nga maanḓa vha ḽi vhidza uri hulila magoma vha songo to pfisesiwa lunzhi vha khou tou thetshedziwa nyana vha zwi pfe zwo ri ri khou ḓa ri nḓilani ri khombo na vhaṅwe vha sialala vhaimbi vha zwi pfe zwo ri hetshi tshigwada hetshi tsho rangwa phanḓa nga vhurangaphanḓa ha TTM nga fhasi ri khou taleliwa nga NEH ri khou ḓa afho zwino ngori u tou bva hanefho ndi hafho hune ni ḓo ḓi ri vhudzavho zwiṅwevho nga luimbo hulila magoma u tou bva hanefho ndi hafho hune ni ḓo dovha hafho na ri vhudzavho na zwo ri ndi dzifhio dziṅwe nyimbo dzine dza vha hone kana dzine vhunzhi ha vhathu faro kha ḽa Afrika Tshipembe vha khou tea u dzi lavhelela musi ro lavhelesa kha sia ḽa muzika wanu ri ḓo ita ngoralo vho dama ri ḓo bvisela vhathu khagala na zwi ri hulila magoma zwi amba mini nahone zwi khou imbiwa ho sedzwa zwifhio a si ḽone ndi ḽone hafho ndi mukegulu ndi hune ra ḓo ya si ḽone ndi khou lingedza hafha kha vha ite mafhiseloni ndi khou lingedza hafho uri ndi swikare kha musi nda ḽi dzhia na musi nga matsheloni uri ri pfe na zwo uri na swika swikare kha musi zwa tshimbilavho nga nḓilaḓe ngauri muthu tiri a tshi thetshelwa muno a tshi ringa thango u to shelelwa muthotho kha tshanḓa ndi kwamba uri vha songo to lidzesavho ndi to ri vho muthotho wo kha tshanḓa ngorini uri vhathu vha zwipfe uri vha zwipfe uri ho farwa nḓila ifhio hafha zwino ri khou ya gai zwino ḽi khou farisa nga maanḓa ndi khou ḓi ri khamusi hafha kha mafhungo a thekiniki hafha ri swikare khamusi ra ḽi kokodza na musi nga matsheloni mari fhedzi hafha rone ri to nga ri ro fara nḓila yone hafha zwino hafha zwino ndi ḽone ethe ndi ḽone zwi amba zwi ri khou pfhi ndi ḽi dzhie phanḓa hava ḽo ḽi thoma mathomoni vha songo ḽi dzhia phanḓa ḽi ḓo tou kha wavho vha tou vha thomela mathomoni vha zwi pfe uri ro vhuya nga hulu hulila magoma Joshua Tshikalange na musi nga matsheloni kha thandela ntswanswa ine zwa zwino musi ri tshi khou amba i khou shumiwa kana ino ḓi swikelelo ne ya fhela ndi hafho ne kha uno ṅwaha wa 2025 i khou ḓo ḓi wanavho khamusi tshi khou fhela vhathuni vhunzhi ha vhathu vha swikana khamusi vha i wana hoṱhe hune vha nga i ṱoḓa vha ḓo i wana upfhi ndi muthetshelo ndi matshelo
Vhembe FM 89.1 to 102.4. Ndiyo yone. Are you ready? Ayakela miretezo zino ndi yafumbirira tina afwini yakho revisa nifera ka aware bumaro ya mavunga tekniki yaponga arikakisanyana pa zvino ya musere tikoraveresa ngori lero ngarelo zvipfori opfi mtechero ro rikava to techera nyana opfi mtechero nisa chatechedza riyashavisa network tini roita vafunzi zvino lodelire ndingalada valarore hai nemunde zva zvino andivona kare hai techeriwa ya ndikototecheriwa kandida mberi zviitengeni iyo ndira ya kandida mberi zviitengeni iyo ndira mtecheriso wa Vhembe FM ndiyafone arali vana mbudziso ka Joshua Tshikalange ndamsinga macheroni vasukari vajena ka nomberi ya 079 886 ndiyafone vasukari vabudzisavo zvine vone vakotoda vabudzisavo ndamsinga macheroni kino kasha Vhembe FM kandida mberi jem mtecherisikeva ndanda macheroni lo chanikerwa dhama ndanda varimeni pedzi na rihone ringambofanike nikerwa dhama anandotakalaga manda pedzi yambudziso ndipi afarane ka Joshua Tshikalange ndamsinga macheroni nembuso nandangatoibvutsa ndintipedzi vo Joshua Tshikalange ngoti ndisati jena kambudziswa nyimbo dzavo hedzo iyi dzitonga dzidhodhama ndikotenda vatonga vakodhana rumwe rwapo rwakudhinga mana ndikotenda rodhiimisira vukuma zvino mbuso yangati murandu ndimini ngongo votokokotora hane palakadzi yambipende vadozviumbura zvorini ne ndidzura muhuyu muhuyu enda bebwawo neubva vodhaniri rwambo hava wadziyambe bhende kuimbere kwavo kuchitroma kotroma mudhini wakutsiyanga wakere yowe ndingazova chipfa nyimbo dzothe dzavo wadziyambe bhende dzidiera kha nyimbo dza chigubu yowe arali vafara ndondo uchikolera rumwe ruimbo ravo dziyambe bhende iyaridzeya kana vafara ngoma kurwane kana vafara mutetelele zvino mimuya yodhe vechikwambiwa uchipfihe mimuya richituwa idosana nanyi vomiriri ndichituwa vadosana vachilambiru so vazvikoimbwa zvikotobvakirikeni zvajiwa zvambodhiswa kakatara zvavonga siyarera yachivhenda vadziva zvichipindurwa ngabhezigita zvayanaka vone avadzeitangoraro vone vadorwa nendifuna ngamande dzinyimbo kufanana kadziyambe auna nyimbo ndisi kasete ndisinayo rota kuchedzana rine dzidovawo nedzote avadodzipanga vone hoenikerwa dhama wadombudzo ri ndidziwanisaanika vone yavadozvifanane pamuyani ridotaluchedza ava ndivarovedzi ubva chitamboni chambubana ndando alivuwesanga manda valovedzi ndamsinga macheroni ya ndava ndichikoraveresa mumwe muledzi afano ndi ndamsinga macheroni ndi mtecheriso kwamburi musiri tikoraveresa afano ni kha dziplatform kana online edzila nyimbo dzakale uri ova akholingedza udziraveresa kana udzitoda uri akoviya dziwana ari ningakona nombudzisero uri ndingakona one khamsi ndadziwanisa hani ngane pala mara pedzi yayi mbudziso ndisikova ngari khamsi ningaipindura rothmaraji avano ni ndanda macheroni ndanda varimeni pedzi na hai right chote mon ananendotakalanga manda richikwamba rabonyane pa ndivo chinangavedzesa goyabva amakuva akombera alikopfarisanga manda anga afaroni ya makhuba pedzi yambudziso ndiipi afaroni kha Joshua Tshikalange ndamsinga macheroni nendikungutotutuwedza manje ndova ndisazviona zvori unolimwa litrekelori ndomborai mwandira asati unozolimbwa ngavo haliyone yanefana musi vadolipfa zvavudi leleteraka nenyita zvitu ndozodaro ndichikuvuya vototipfavo zvangavo ndafani kunpera imwe ndira litakadza zvavudi wovuya uchitonga ukotobva anenge ivo maribhani wovuya usiku ya wokombodzara zvavudi ukovidza ndomborai mwandira vyarwa mani alivuwesa kamanda dzere alivuwesanga manda ya kharindoraveresela mbudziso era vari chikosvikana kamsera duwana ri chikwamba ngayo mbudziso ino ni ya uri huna nyimbo dzamulova nambamulova dzedzi dzine khamsi vunji vari vasvikare kamsi vanidhiva ngadzo vari avakhokona udziwana online vari hukhoitiyani honeha uri vadziwane vangasvikare kamsi vadziwana nga ndiradzo zvezvi richidhiva nepamuyani huna chigwada chinovidzwa PTTM chivenda traditional music chine na Facebook chinayo vaya kha Facebook yaone vaya tavanyowana thuswa ngei huna chigwada chinopfi NEH chine zvino chingadhiva chionline ka TikTok zvino zvezviri kudhiyamba chichikodhiyashana rine zvino nani ngei vaya kona wana dzinyimbo ngautavanya
hapa kha vhuleludzi dzo vhuya dza isiwa nyana mara ha vhona zwiṅwe songo to tshimbila zwavhuḓi nyana ra thoma uri dzi reversa nyana uri kha dzi to dovha dzi to ya zwavhuḓi nga nḓila yavhuḓi lune havha vhathu vhe nda vha amba hafha vha TTM na vha NEH na kha Facebook ya TTM ndi vhathu vhane vha nga ṱavhanya u wana thuso khavho. Fhedzi kha ri ḓo lavhelesa hafhanoni zwa zwino kha ri ḓo dzhia muthetshelesi hafha vhuyani fhari hafho hone ndo dovha hafho na ri bvisela khagala kha zwinzhi na musi nga matsheloni ndanda matsheloni ndanda Vhembe FM ndi matsheloni sumbedzisa u tshingaho na muthu hafha zwine zwa amba uri zwa zwino ri khou ṋamba ra kandela phanḓa ra pfha vhaṅwe arali na vhone vha na mbudziso ngauri hu si kale ri ḓo vha ri tshi khou swika ra vala ino nyambedzano na musi nga matsheloni ndanda matsheloni ndanda nṋe ndo takala ndi humbela u pfha ningeyo nṋe ndi hone mane hoya no khou amba ndi pfunzo bele mano ubva mzizizi ndi khou tou amba na muṅwe ane ḽi khou farisa nga maanḓa bele khoyu Joshua Tshikalange na musi nga matsheloni ni nga ri mini khaye vho Tshikalange ngo nga nḓila ine vha khou kwasha ngayo ndi khou ya khou tou ḓivha hafho uri ndi vhonnyi vho vhaṅwe vhaimbi vhane vha khou tou u kwasha vho vha navho ngauri ndi a sokou tenda uri a vha khou tou kwasha vha vhoṱhe fhedzi ni ya u tou pfha uri ndi vhafhio vhane vha khou kwasha navho iṅwe kha musi mbudziso ngo tou ṱavhanyedza ndi iyo uri u bva ngei murahu vhone muzika wavho wa u khou ṱuṱuwedzwa nga mini kana ndi vha tshi sokou ṱangana vhona vhathu vha soka u nga ri ro bvumelesa nga maanḓa u nga ri ndo foma phathi ya uri vhone vha vhe hafho hone vha vhone ndi khou tou humbela uri vha tou ṱalutshedza nyana u bva murahu hangei nda ndi humbele vha mudzidzidzi kana vho bele vha khou amba zwa imba zwa gospel u bva murahu u vhuya u swika ri tshi swika hafha kha sialala mara vhaimbi vha no khou ṱuṱuwedza badi hafha ndo farela vhakegulu vhahulwane hafha ndo farela vho Estere Tsinyegwe hafha ndo farela vho Estere Baji ndo farela makhadzi wanga vho Thivhafuni khaladzi ya khotsi yanga wa vhukuma ndi zwone hafha kha lulimbo lwe muthetshelesi muṅwe vha lu request hafha ro ri ndo humbula iṅwe nḓila vha ḓo mupfa muthu o faraho vhunambi yanga zwori ndi ṱuṱuwedzwa nga nnyi ndi zwone zwino hafha ndo farela vhakegulu nda farela vho Ishumele Malala vhane bass guitar ive khou ngunguna haningei nda farela vho Dzomo ḽa Venḓa una kataro ḽa muna iṅwe ni ya ngunguna badi hafha ri khou vhuisa sialala hafha ro ṱanganyiswa nga ma-TTM ḽi khou farisa nga maanḓa na musi nga matsheloni ndo vha ndi tshi khou ḓilingedza u lavhelesa hafho uri ni swika ri nga musi na ri bvisela khagala na musi nga matsheloni ngori ro teselwa nga minete mivhili fhedzi uri ri ḓi wana kha musi ri tshi khou vala nyambedzano inoni na musi nga matsheloni ḓa ndo ri vhudzavho mani thandela zwa zwino musi ri tshi khou amba vhunzhi ha vhathu vha khou lavhelela uri vha nga i wana lini honeha ndi gai hune zwa zwino musi ri tshi khou amba vha nga swika hone vha i wana hone zwino hoyu ṅwedzi hoyu wa May u tshi fhela ri tshi tou rathela kha June thandele iyi i ḓo vha yo fhela tshoṱhe i tshi khou wanala muyani na kha dzi puḽatifomo dzoṱhe dza social media ndi zwone kha ri ḓo dzhia muthetshelesi wo fhedza u tou bva fari ya fone ri ḓo ṋamba ra vala nga luimbo wa faroni na musi nga matsheloni ndanda matsheloni ndanda ai khou tou pfala mbudziso yavho hafha ndi vha khou ri mini ndi nṋe vho mbonaho hafhaḽa kha zwileludzi ndi khou ṱuṱuwedziwa nga vho mulomo wa Ndau Mathoho Daniel Luambo ndi dzula naye muhoyu a vha tou vha malume na malume vho Daniel Luambo vho tou dzulesa muḓini washo vho tou vha muḓini wa gereke vhathu vhoṱhe vha tshi dzula muḓini wa gereke ngori ro vha u tshi dzula ho ḓala livhuwesa nga maanḓa khela mirete zwa zwino ndi ya 25 ine ya khou ri livhisani fhaḽa kha awara ya vhuṱahe vhunzhi ha vhathu vha tshi ri ṱoḓa zwa zwino musi ri tshi khou amba kha mafhungo a dzi bookings ḓa ndo dovha hafho nda ri bvisela khagala uri vha nga swika uri vha ni wana gai honeha kha social media mafhungo a dzi Facebook vha nga swika uri kha musi vha ni wanana mafhungo a dzi TikTok vha nga swika uri vha ni wana gai arali ni na Instagram vha nga swika uri kha musi vha ni wana gai ḓa ndo ri bvisela khagala kha ya mafhungo hafha kha TikTok ndi na TikTok yanga i ḓivha hone online active ndi ya wanala number phone dzanga ndi 071 341 8173 vha nga kwama tshigwada tsha TTM Tshivenḓa Traditional Music tshino rekoda dzinyimbo edzi dzoṱhe nga mala hezwi vha khou vhona ndi hafha ndi khou tou sapotiwa nga vhathu nga murahu vha khou phusha nga murahu ri na tshigwada tsha NEH natsho tshi khou phusha tshine natsho vha nga kona u tshikwama tshi na dzi puḽatifomo digithala dzatsho mara vodam hezwi vha sathu vala
ndandikutotama vori nga dzi 19 dzepurele vona newo mumwe wo mutechelisi wo kana mwana na atonyambelavo nditovhura ruvanze makonde mai abe ndiya yani ndipfani ngeni ya lingo farisa kamanda nditovhura ruvanze makonde mai ndisikaona ngara kamzizo doswera kamzizo zvaite kava dopfa ndotodzura mukeguru vambara ngwenda vakoimba ndombura imwe ndira makonde stadium kava dori ndilitode apa ndikwambori nyimbo afa ndinda musindinjisanga manda mai ndikwambori nanero nodhadha zvino apa tichadhivori isindo yeah ndikabara rikotovhura ruvanze afona mukeguru vakazvo ndikwambori vakazvo avala mutechelesi kavata ku zvinova vakwambara jasi vako jaiva ndikwambori ndikwambori bhazi andikori kavarombe chede kamakadzi ivori arividzevo mara karidhama kabhazi ino Joshua imuna ndikwambori ringambalacha mane ndikwambori ringambalacha mane ndikoliboesanga mmanda udhowana nosvika keino mbekera mishumo yavaragane namusingamugivera pano ndiyayani radaveresa muzika wa chivenda radaveresa vara muzika vothe vafarakhala afrika chipembe radaveresa vara muzika vothe vane zvazvino musere chikwamba vakadhitotakuwa pano kamuzika wafarakhala chikamro ndiyapone giva givero nene wadzudzanya vada keino mbekera mishumo yavaragane ndiyapone vatoambara giva givero vadosvikererwa nekamuziyadhiva pavo nadzideiti dzero vane vangasvikerera kamusi vada pano keino mbekera mishumo ngandiradhe pedziya Joshua rikodiwesanga manda ndisikomana kamusira vamwe vanene ashumisana navo kachigwada cha TTM navo naridodhuwara vakamusira rodzura pasi navo kaino mbekera mishumo yavaragane atera vadotiyosvika risatuvhalisa kavari ndirumelise musanda wanga vopatuwa nechivasi apa muhuyu ndizvo wotouya ugaraba zvino uwasvika wawana mudhikofisiwa kana ifi kavaomereno vakubva hone namaunited vothe vakereke ya united avatu vayanisapota badikawo muzika wanga nangwe ndikuita wasiyararai vatu vakereke ya united vayajenera zvinjuri ndisvikerere apa ndirivuwe na famili yanga ndina famili nendimudhuruwa vashavi damu hedzi hogo dzinena kudzibva dzikuimbwa dza vashavi ndipeseno zviri kunambi vumwe vugubva gai ndavo marume wanga ndova ndichiko ndakuraveresa muredzi apa nyamberi munyamera uri hemike zvinobve ndichikwambara Joshua chikarange namusi zvinoenda ndezvidiva ndizvori hoyo zvino rivatii zvino ndari natikwaningidza ndomusiyana mudhi yange ntuni mpumalanga ndizvo ndari jani mudhi nisane nikudzura mara ndosiyana sokumbadalira rendewo mara mbete ndomusiyanawo araliwo otovhonyawo mbetevo ndizvawo mara ndomusiyani ngempumalanga riva nikudzura mudhi murunga manda aurereke kwendira Joshua rikodiwesanga manda atera unakakati rikodiwona rine riwesanga manda rakarisanga mandesana matTTM othe uviya nefoni yapone rivyavorichira veresori nandi vapia vane namuseredhi valavala mabhebha ridhora vafora onesana navone namusi ngana machironi kino kasha ya Vhembe FM 89 podi 1 ndiyo nana reloaded namusinga machironi kana ngapala nika www.farmcast.co.za // vapesera ngongoro rivembe ngani fana ngapanda nemachironi
party.